trebaju ti gume, a pojma nemaš šta da izabereš između svih tih gluposti po internetu. E pa, dobrodošao u ovu životnu školu. Ovaj video će trajati malo više nego tankanje rezervara na motoru na nekoj malo prometnijoj benzinskoj pumpi. I da, napravit će od tebe čovjeka koji će znati zašto ti ne trebaju Hypersport gume na tvom 250 kubičnom GSX-eru. Samo zato što, kako ti kažeš, dereš cestu. Školarinu ćeš platiti tek kad završiš ovaj kurs, a to je na kraju videa. I da, plaća se jednim lajkom ili eventualno komentarom, to jest subom na ovaj kanal. Postoji ogroman broj vrsta i podvrsta guma. Jedni ih nazivaju ovako, drugi onako. I lako se pogubiti u svim tim oznakama i tipovima, ali od svih tih varijanti mi ćemo se fokusirati na one standardne gume i koje se najviše koriste. Jer da pokušamo pokriti sve, naš video bi trajao pola dana. Gume ti, brate, znače život. To je jedini dio motora koji je stvarno napravljen da dodiruje asfalt. Pa kad tu pogriješiš, promijeniti i ponašanje motora. Ali i to koliko će još dijelova zakačiti pod kad se raspiješ po cesti. Da, dobro si čuo. Loš izbor gume te može direktno poslat na glavu ako štediš ili biraš nešto što nema veze s tvojim stilom vožnje. Ali ne brini, tu sam ja da ti rastomačim sve te oznake, brojeve, smjese i ostale gluposti. Da znaš šta kupuješ i da iz vulkanizerske radnje izađeš siguran u svoj novi set guma. E sad, ako si ovdje, vjerovatno se pitaš koje gume da uzmem, čoveče. Ali prvo stani, trebaš li uopšte nove gume? Pola raje misli da su im gume otišle, u stvari samo vozi s pola zraka u njima. Ili im se jednostavno otkačio teg na felgi, pa sve trese ko na traktoru. Uzmi 30 sekundi i izmjeri pritisak u gumama pod broj 1. Nije to neka nauka. Na ramu ili vilici ti piše fabrička vrijednost. Nemoj čitati onaj broj na samoj gumi. To je maksimum, a ne ono za vožnju. Ja recimo na ulici najčešće vozim oko 2,3 bara naprijed, a nazad 2,7. To je neki moj omiljeni pritisak za moj stil vožnje na mojoj Ninja Gen 4. Što je malkice ispod vrijednosti koje su naprijed propisane. Niži pritisak može ti dati grip, ali nemoj se praviti Marc Marquez. To važi samo kad guraš motor do granice. Recimo na stazi, na ulici će ti to rijetko kada trebati. Ako ga prenisko spustiš, motor će ti se ponašati kao da voziš Harley po pijesku i uništit ćeš gumu duplo brže. Provjeri i tegove na felgama. Ako ti motor čudno pleše, nije odmah guma kriva. Možda ti je samo ispao teg u blatu. Adventure ekipa to najbolje zna. Evo još par znakova da ti treba nova guma. Kvadratna guma znači da ti je sredina skoro ravna, a rubovi nisu. To znači da si vozio stalno po istom mjestu. Ili si kao i ja, pola svojih kilometara ili još više na svom sportskom motoru odvozio po autocesti. Da, ima nas i takvih. Fale ti komadići gume ako si vozio po rubu oštećene ceste ili vozio po nekom makadamu. Guma je pokidana, nemaju je spasa. Starost gume. Gume stare preko 3 godine, tvrde, gube grip i voze se kao po daskama. Pukotine ili zakrpe. Zakrpa ti pomaže da dođeš doma, da dođeš kući, ali ozbiljno razmisli o zamjeni čim se taj put završi. Flat spots, ako si motor držao dugo vremena na gumama, ostane trajna ravan. Vozi se neravnomjerno, grip nikakav. Isto se može pojaviti kad se naglo koči. Ovo važi za motore bez ABS-a. Jedni od vas će znati na šta sam mislio. Ako imaš bilo koji od ovih simptoma, prate, vrijeme da ideš po nove gume. Ok, odlučio si sad, idu nove gume, ali stani još malo. Ne uzimaj odmah najskuplje i ne stavljaj ih na motor bez imalo znanja. Prvo razmisli koji motor voziš i kako voziš. Staviti TKC 80 na R jedinicu, slikove na ulicu, ne, nikako. To bi bila najveća glupost. Sada ćemo preletiti glavne stvari koje moraš znati pri odabiru guma. Sport touring gume. Za one koji hoće dobar grip, dug vijek i da ne moraju previše grijati gumu prije nego krenu. Kod ovih guma je fokus na dužem vijeku trajanja. Mnogi ulični gaseri ih ignoriraju jer sami sebi lažu kakvu vožnju žele. Ali brate, ove gume traju dugo, drže super i po kiši i po suhom. Nema šta puno grijati prije vožnje, odmah ideš. Možeš ih fino nagrijati i u krivini i ne koštaju previše. Agresivnost pa negdje od 4 do 6,5 od 10. Idealne za svakoga na ulici. Bilo da voziš mali MT3 ili veliki FR 1300. Mnoge imaju dual compound. To što znači da imaju tvrđi centar gume za duži vijek, a mekši rubovi za bolji grip u krivinama. Ako misliš brusiti koljena, iako nisi Marc Marquez,
Ove gume ti to dozvoljavaju bez pomuke. Hyper Sport gume. Za brze momke i djevojke, ali samo ako stvarno voze stazu ili krivudave ceste. Dakle, za agresivnu vožnju. Hyper Sport gume, ovo su za prave sportske mašine. Super Sport, Hyper Sport, Sport Naked, Hyper Naked motore. Agresivnost je negdje od 6,5 do 8 od 10. Ako stalno gaziš krivudave ceste ili ideš na stazu, super. Ako si samo za ulicu, pa možda ti baš i ne trebaju. Ali ako kupuješ svoj prvi par guma, onda ih možeš komotno preskočiti. Malo se moraju grijati da drži najbolje. Imaju minimalne šare za grip po suhom, ali traju kraće od Sport Touring guma. Provjeri habanje. Ako ti guma postaje kvadratna, znači da ti zaista i ne trebaju Hyper Sport gume. Šanse su da bi Sport Touring ili Touring bile ti dovoljne. Idemo dalje. Cruiser gume. Za Harleje i slične motore. Gume koje su namijenjene da trpe masu, a i velike kilometre. Ovo su gume za Harleje, Goldwinge i ostale teške bagere. Agresivnost negdje od 0 do 3 od 10. Pravljene su da izdrže masu, moment suvozača, prtljak, da pregazi ogromne kilometre i polako prelaze krivine. Ima i s malo više gripa, ali nemoj misliti da mogu parirati Hyper Sport ili Sport Touring gumama. Ovo je čista stabilnost i udobnost, ništa više. Dot Race i Slicks. Za stazu skuplje, kratkog vijeka, nikako za ulicu. Dot Race gume tehnički legalne za cestu, ali pravi posao prave tek na stazi. Malo se moraju grijati, kratko traju. Agresivnost je top, 9 od 10. Ako voziš ulicu i misliš da ti trebaju, ništa od toga. To je nonsens. Race Slick. Ovo je ludilo. Agresivnost 412 od 10. Samo za stazu. Kad mjeriš sekunda i desetinke po krugu. Skupa je, kratkog vijeka, moraš i dobro grijati i pripremiti motor prije vožnje. Obični ulični vozači, zaboravite, nema potrebe za tim. Idemo dalje. Adventure i Dual Sport. Za avanturiste kombinacija asfalt makadam ili samo makadam. Adventure gume za velike ADV motore, uglavnom za asfalt, da vožnja bude glatka, dugovječna i spremne su da podnesu težinu isto kao i cruiser gume. Više su off-road orijentisani, često veće i s agresivnim profilom. Namijenjene su za duge ture po svim terenima, od asfalta do blatnjavih ili kamenitih staza. Na asfaltu mogu biti malo bučnije i brže se troše, ali van puta pružaju bolju kontrolu. Dual Sport gume prave balans između asfalta i blage zemlje. Dizajnirane su za cestovnu i laganu off-road vožnju, ali većinu kilometara mogu izdržati na asfaltu. Mogu biti malo tvrđe i trajnije za cestu, s profilom koji daje dobar grip na asfaltu, ali i prihvatljiv na makadamu. Evo, kao što vidite, svaka guma ima svoje mjesto. Sve odvisno od vašeg tipa vožnje i tipa motora. Većina sportskih motora preko 600 kubika vozi 120-70, 17 naprijed i 180, 60 ili 55 profila, 17 nazad. Prvi broj vam označava širinu gume u milimetrima, drugi visina bočne strane ili ti sidewall i treći je veličina felge. Felga i guma moraju se poklapati. Ne ostavljaj tanju, užu ili širu gumu od onog što je predviđeno za tvoju felgu. Možeš ti nju natjerati da stane, ali mijenja oblik i ponašanje koje te može odvesti u sunovrat. Ako nisi 100% siguran, drži se standardne veličine svoje gume. Bolje se opredijeliti za sigurnost nego izgled, da ne bi motor plesao ko lud po cesti, da ne bi došlo do nekih neočekivanih ponašanja motora. Kad kupiš pravu gumu, sljedeći korak je montaža. Ako ćeš sam, baci malo oko na YouTube tutoriale. Nije teško, ali je zamorno. Kad je montiraš, provjeri balans felge. Treba ti naravno specijalni stalak, to jest alat. Ako nisi siguran, toplo preporučujem odnesi felge i gume u servis da ti stručnije osobe montiraju i balansiraju gume. Košta malo više, ali je i dalje jeftinije nego da sam sve montiraš pa da šta pođe po zlu. A ako si baš fancy i bogat te voziš Ducatija, onda i onako sve radiš po ovlaštenim servisima. U tom slučaju, brate, što uopšte gledaš ovaj video? Šalu na stranu, a sada je jedna balkanska istina o svim novim gumama. Mnogi misle da novu gumu moraš skidati stotinama kilometara ili brusiti je da bi držala. Da, nekada je to stvarno važilo.
kada su bile neke masnoće i smjese po gumama. Ali danas je 50 km normalne vožnje potrebno i gume su ti potpuno spremne. Prvo vozi polako, onda malo brže i sa nagibom isto tako. Nakon 50 km sve je spremno za normalnu vožnju. Kao što stari bajkeri kažu, ne komplikuj previše, samo vozi. Eto, to ti je to za današnji video. Biće mala provjera možda sljedeće sedmice da vidimo jeste šta naučili. I da, Hypersport gume te neće učiniti bržim. Bio si spor i ostaćeš spor.